May ninga ni sang ni somni pani ani e Britain Prime Minister Boris Johnson chuan Nimin Khan Ukraine sipai te chomdol na tan US dollar maktadoi zathum somsari paruk an pedon ti puang Britain Prime Minister hian video link kaltangin Ukraine anro relamun varkhona rada andramin tranpuina pek tur he puanga February ni somni palia Russia in arunu Ukraine parliamenta ramdang hroi tu thu soima saberani Boris Johnson chuan indo pui panina hun laya kandamin vauna kan to lai khan kan parliament chuan nangni angbokin harsana kara adru khom chun zom rang thawani ati British mipuite chuan inpum khanale tumruna na sataklan tirin anhun kherber chu andan chunga anthre reng tura an siamani ati Ukraine po tunun hi antana thilchin chiatlak chuan lo omle zel tur ta poin an soinon fo tur andam chanchin hun poimo tak an tong mek ti Johnson chuan a soi Britain in sipai tanpuina apek tura hian electronic warfare equipment counter battery radar system GPS jamming equipment le night vision device engamazat atel kaliam ta khan Ukraine tan hian Russia aircraft laka invenator missile ka chok te armor vehicle thon antum ti anlo puang to bok unmanned aerial vehicle UAV system po Ukraine tan hian anton chok toidon ti soin Prime Minister office chuan Ukraine ko chak laka civil official te ven himna le in beina thlen mek na hun civil mi te thir chona konga puiturin specialized Toyota Land Cruiser engamaza ta thon mek pokani Russia chuan kho thlangram ten Ukraine puina tana indona manro anthon belzel chu soi serin he hian buina atipun lung zel zo kani atia Russia chuan ramdang inrolte beile turin dingna ane ani ati Russia in Ukraine arunua Ukraine no pang zani somni aya tlem lo te chu anthitwa Zali parukin liam antuar bok ti Prosecutor General Office of Ukraine Office report chuan atalang Prosecutor General Office soidanin Donetsk region na no pangda chuan antuar na saber ti soibok Russia sipai te bom manga beina zina in sang khat zanga somre palia chetwa heng zinga za sompre chu lua zui tlak loin a chevek ani ati Russia sipai ten rocket manga Odisha khopui an beitumin mimpano pangkum som palimi athia mei chetle rol kum som pasarimi in hliamna takatwar bok Odisha mayor Gennady Turkhanov chuan khochunga cheng mi nuai ni chuangda chuan an omna mun an chosan ti asoi bok Russia President Vladimir Putin chuan cancer surgery anei angai mai thei thule Russia Federation Security Council Secretary Nikolai Patrushev nena thuneina hlanchon leilok tur thu US New York Post chuan atalang Putin hi doctor ta chuan operation ma chon turin thuron an peti New York Post chuan atalanga surgery le in enkol chung hi arei lo tur thu report chuan sebok he tu hi Russian Foreign Intelligence Service Lieutenant General Louis Enkol Telegram channel atanga la ka ni tin soi New York Post report soidanin Russia President hi cancer na nabaka na thanem takle Parkinson disease po anei nia soi thom oma heti la hian US official da chuan Putin chungchanga media report chu finfina awmlo thu soin Pentagon thupuang tu John Kirby chuan thotani khan thu thang chu adhikani ti nem he thei ani lo ni in a soibok Putin hian thuneina hlan chona tum Nikolai nen hian darka ni chungvel inkomna anei thu report chuan atalang boka Patrushev hi misual ni in soyania Putin aya thatbina omlowa thuneina alo chang ani poin Russia buina chu a inbel cha mai dor ani ti in Telegram channel chuan apuang Putin hian athuneina hi hun rei tak pek arem ti arin omlo thu soin Patrushev kota hian ni thumvel pa komlo tu thu asoi bokani Security Council Secretary ni lai Patrushev hi Putin thu lakna chin ni in sipai le ven himna konga buina chungchang te in kain throina ati chuak thin ani Putin ang bokin Patrushev hi Soviet KGB le Russian FSB hoya Russia intelligence agent lo ni to ani thu report don ania Karmasa a Russian paper Rossiyskaya Gazeta ina komna Patrushev chuan America le Europe ramda chu Ukraine new nazi ideology choila tu le buina te punlun tu apua Russia President Hrisela din hun chungchang a hian thu thang atam hlia
tlamasa a defense minister Sergei Shoigu nen inbirna an nei tuma an dawhkan a vawn tlat khan ngai ven pawh a hlaw hle ani Nimin Khan US President Joe Biden chuan US ral thuam siam tular Lockheed Martin Company Alabama State anti-tank missile Javelin siawna hmun atlowa ral thuam thahnem tak Ukraine hena hnetu an ni hma chuan pek zel an ni ang ati US Dover Air Base Delaware State atangin thlawna lian chi C-17 khatin Javelin Stringjet Hoiger lai puile indona hman rua dangda chu Ukraine tanpuina turin Europe chaklama aphurlu jutzet rangmai ani Taiwan hena Javelin pek tur chu Taiwan lamin Ukraine ramin tunmaya mamo zo ka hriin an kota pek tur tikhotlai turin US an hrel WHO ho tu pakhat Dr. Dorit Nijan chuan nunna chana tura damdoi bungrua ton zali zatin Ukraine a thleng tua 76% chuan a mamo te hnen a thleng tu ani ti WHO bungrua te mamo nei zual bik mi nuai ni sang sari hnen a peng ni in healthcare bungrua hi makradwai li point pali panga tana phurlu ani ati BBC News chuan Africa ram Libya Mali Central African Republic rama te chuan Russian sipai chikhat The Wagner Group military anti mai sumhmanga ramdang mi roi mercenaries te chuan civilian an thatnual ti soin Human Rights Watch ten chuin Central Mali ringot po mi chathum an thatati Human Rights Watch pol te chuan nikum July thla po The Wagner Group mercenaries te chuan ral thuam kenglo mi som pani lai kuthnung kir sakin an kap hluma basan ho huna kongsira leikhura an painin an soi Wagner Group te hi Libya Syria Ukraine an channel hlia mase Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Russia sarkar nen inkung kaina kan nei lo ti in alo phato ani British Prime Minister Boris Johnson chuan Ukraine Parliament a video link mangin thu cha soya Ukraine chuan he indona hian anni angaya Ukraine chu ti selenin a omang ati Prime Minister Johnson chuan Rakhovna Rada a thu soin inchoi moina ro pui takani thu soya Ukraine mi puiten hoi sen taka rong takme Russia beina kara democracy le zelena atana an beile na le hoi sen ate fakin bukha arpin le hostamel kwa Russian sipaite war crime tina rem ani ngei thinan theitop chu puya tiama in khopui moi le duam takmai te chu Ukraine zelena tura in beina lama Kremlin chuan na sataka chu swalin thil diglora phlakatia military expert then katen Ukraine chu ni reilo tia chemte manga batar zai anglakin atlom chede ranga anlo ti diglo na sajje chu anlan chian tir to hle ani ati Putina indona kholin Ukraine mi puite inram le nam mangaina ati che zolo ji alo lang me ka hei hi Ukraine ta na rabi traber ni in darkar lo zel tu chuan a hre renganga an chianon fo don ani ti Prime Minister Johnson hi NATO ram throi tu indo hnu le indo laya Ukraine ko pui Kyiv thlo tu ma saberania UK chuan Prime Minister hena ral thuam tam dak le sum apea tuna hian Prime Minister Johnson chuan Trumpuina thar new pockets pound makdado e jathum an pek tur zinga moloi T-150 drone apetel dona he drone hi quadcopter drone tin in indona a rahmatonga man chile sipai mamo phu thei ani Britain Royal Marine 10 an en fi avek to ni in ral thum keji somruk poletari chu kilometer somsari bial apur thaya maloi aeronautic company sim ani Lviv khopuya hospital wat surgery center a chuan indona awanga kebul Ukrainian nurse Oksana Belinda kumsomni pathum le abialpa Victor Vasiliev kumsom thumta chu meini ni khan ani neya bonu chuan korvar fual ha in alua pangpar thilkwal a hrenga anin pom vongvonga Victoran anupui nei thar Oksana chu atang lema dim le lungchim taka pomin in neina ni phasabera tan first wedding dance angin hansi swan puivel chuan mi atin hukurin rildu khoya lompui tu antamin an video adarna sale Victor chuan tisa dum pol ha in jean ke kor pol ha ri hospital wata chuan mi tamlo tak komit kut bengin an lo lompui bok Russia in Ukraine ado chungchang hian hleta chhuwa chho zel niin alanga Russian Foreign Minister Sergei Lavrov Hitler
Judatisen kai nia apu chung chang chuan Israel ati thin rim hle hemi chung chang hi kan channel a kan lo puang to ni kha Russia le Israel in kar boruak hi alum chho hle mai ni na langa eng tiang che nge khovel arin her chho zel don po hriat ani ri heklo tuna Britain sarkar la chu Ukraine tranpuin a in rol chho zel mai boka Russia a thin rim hle bok he indone hian he khoveli an tin nge a in her chho pui don hriat ani hau lowa kan lo puan lan to thin angin Russia le athurual pui te le US le athurual pui te hi an in uisual vak lawang ti soi thei ta hau lo mai kan khovel hun hi eng tiangin nge a in her chho zel ton kan hrelowa chuwang chuan eng thil po lo thleng thei reng mai ani kan hmalam huna hian khovel topna indo pui pathumna nuclear war po alo chuak lawang ti soi thei ani hau lowa pathian thu ania pathian kota heng din dona te boina te har sanaom te hi ikol tir phot mai tiang u atop nan view ate hne nangen na kan han je velenge kan channel mina subscribe sak lo te khan mina subscribe sak ve ngei turin kan han som chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel theina turin notification bell kha in metanga ola in da don nia in zawa in du sakna sang ber kan hlan chuwa dam le him tak le hrisel taka hun mangzel turin in du sakna kan hlan non le cheu ani e